fatu talafo wala Radio Samoa ile nei fo itai au ma lo le fo lau, alo mai o talo le asatofi. I tala tomua, e leo mana ole pule nu o Wellington e tori whanau e si I tawa lo o totongi mo rates. O le aso ana nafi na whai eile fono wha atope tope e le pule nu uma counselors ile mai a whai mai ai o le malo e ono sa ili mai so na avanoa. Pe a whai ai wha awa u pea ona le mautonu. O le fono fo ile neina toi tala no ai fuafuanga long term ale a ai lea ua toi sui. Ina ua le tau nu ule wha atau ese o sea o lo ile malai wa lele. Ma ua talo wha anati nati ai ele I whailoa ile pule nuu. Male Minister Local Government Simeon Brown ile aso. O le isi mana ongo le pule nuu o le wha awa upea o polo keti te te le ale pule ngā nuu po polo keti nei e tāla whea ngai. Ma le tūpo le a ai wai nei wha apea lona wha atu mawina. E se mai fuafuanga o se fono tanga fo ina sa wai malitala e le o mana na o le to atele o counselors e ofi atu fua le malo po o le whaia fo I oniko mesina. A o la talatai le aso le Halloween le tele ina whewa I ei whanau I ta whaala ma ai si mo lole. Wala pata I mai leo ia mate alia o lo ono iei pea I tua lole methamphetamine. La pata ingale nei mo tangata au kilani ma o lo o taulai I mātua ia mata ala I le va aingo whanau. O lole nei wa lua masina talo na maua le Auckland City Mission, ma whapetu sa mali tolu ka lama o methamphetamine, o lo o iei totonu, ma e na o le tolu sfu mali fafo I leana ma whaiona maua leo leo. Tu sa le mali fitu sfu mali lima lole talitonu leo leo o lo o iei pia I tua I le community. A whaia maua se tasi taimi o le Halloween, wa fautu waina le vala au vave o le ofiso leo leo. O lole lava fo ina ina toi maue leo leo e yei se tasi na ia toi tau ma whai e whaatau I lunga le marketplace a le Facebook. E o mai le taimi nei e le o iloa lava po o ai leana wha amea alo whai na lole nei anga I le Auckland City Mission a e pēna wha awhiwhea fo I ona sao mai I totono New Zealand. Pito tesi lua piliona le ngau o le ACC po le tau I o wha lavi wha afuasei. O lea tupe tele wa mafua le le tele o tupe whaalo le pulenga. Ma ua ia tu ua ia ai wha ai unga le wha misinonga. O le taunga tau le soifuanga wa iai tele na wata alo sanga. Wha ape ai ma le pa ua polo kalame o lo ofesoa soani e tue wha atu la iei tangata I taimi o manuanga. O ni wha maunga wa sawai le mai a wha mawino le iwa se lau se fulu tasi miliona tupe wha asili. I le tausanga ta aluai. E ui le ngau tele wa wha mawina I le nei tausanga. Wa wha manino I le tawi o wha lave wha afuasei e le o a awhia ai le mawhai o na wha a waulana tautua masani. A o tau sa ili ai ni fo mai I New Zealand wa tili whai ngata I le sau o le talo le a wha awhai ngō fia e au se tali o na si iti atu fo mai I New Zealand e ngā lulue I o. A matamai le aso ngā fua le vai aso asau o le a leto e mo o miona ilo I le Royal Australian College of General Practitioners fo mai wha atalo sangatu. Mai atu nu e ai New Zealand, Peritania ma Ayalani ina ia mawhai e ona ngā lulue o ni fo mai I au se talia. O se tala wha anoa noa le Royal New Zealand College of General Practitioners e tusa masau noanga le Perisitene, Samantha Merton o na ilona talitonunga. Wa atili e ona tu ua e fo mai New Zealand le atunu uma a fia atili e ma au nanga wha a fo mai I nei. O le saolotonga mo whaia nei au se tali o se la asanga tele lea, ma o lea e le vao le ono se fulu. I le tasi se lau fo ma e tu ua New Zealand mo au se tali e tausanga ta itasi. Wa whai mai ele peresitene ya Merton wa matua I mana o mia ma e tā wa tele le tau ma whai o New Zealand e wha atu mawana fo mai I nei ma o a fo I suinga I fia whaia I a whaia I se taimi vave. Pai watu I tala mai fiti ua wha amaunia mai ele pale mia o fiti City Veni Rabuka o lea o le ao ese nisi o sui o lana pati. Lea o lo o whawina wha atasia le whai ngā malo o lo o iai. Wha amauninga na ia tusa ma wha asalalau ngal pale mia ia Rabuka I le poana po I lunga le Facebook ma o se tala ua wha ate ia ai le to o tele. Ta ua le pale mia e iai nisi o sui o le ao ese ma le People's Alliance Party ma o le ao e whau le isi pati fo a o loma le palo ta tele le lua afe lua ono. Wa whai mai ei Rabuka o lo iai lava le sa o lo tō ngai whai ai pe a whai o lea pe tai e le sui ai le anawatau o le People's Alliance ma ana polo misi na whai I tangata anu fiti. O le pati a Rabuka, o le National Federation Party ma le Social Democratic Liberal Party, le o lo whawina whaatasi le whai ngā malo o lo iai nei a fiti, ma o le ana filfilia mai le whai ngā palo ta tele o le lua afe lua sfulma le lua. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei asu.